tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Mwiriwe neza, tubifurije isasta nziza. Reka turebera uko situation yageze ndetse turebe na update z'aka kanya aho ku murongo wa telefone turi bwakire umuntu uri ku mirongo y'imbere y'urugamba atubwira uko byifashe ndetse naho imirongo y'urugamba igeze. Ni mujye kandi uvuga ko Bwana Sultan Makenga yabarwaye ndetse anarembye cyane magingaya, ariko nta rwego na rumwe rwa AFC rwari babitangaza, ariko amakuru ya Zandan n'ubundi ararwaye nyuma y'uko n'ubundi babigaragaje ko arwaye, akaba yarasimbuwe na General Baudouin, akaba ariwe wamukoreye mu ngata. Ni mu gihe operasiyo zose zikomeye aho Baudouin ari muri Nord Kivu, General Byamungu nawe akaba ari gufatanya na General Sematama muri Sud Kivu. Ni mu nkunde rero tuze turebe uko situation ihagaze, turebe akantu ku kandi, turebe uko byifashe ku murongo wa telefone. N'ubundi nk'ibisanzwe baratujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebe uko situation ihagaze ku murongo wa telefone. Bwana Bizima, uri butubwire iki? Icyo mabwira ni uko ubu gatoyi ari tombe mu masaha atambutse rwose, isa naho ibikoze cyane. Ahangaha ubona ko n'ubundi isa n'iteye umugongo. Uyu centre ya Gatoyi yivuyemo, ubona ko ikomeje kwa divasinga nk'abafite icyerekezo gikomeye, ubona ko hari intego bariho y'ibyo bashaka gukemura cyane. Ntabwo ari bimwe byo gufata umujyi ugakora close yo gusa naho urindiye umutekano. Yabakomeje, urabona ko bafite icyerekezo n'umuvuduko mwinshi udasanzwe, birerekeza muri Sud Kivu. Babwire ibiri hano Isange ndetse na Bwegera muri aka gace, uburyo operasiyo ziri gutegurwa cyane ku buryo burenze, buri hejuru cyane. Ubona ko hari umugambi uri gutegurwa mushya w'uko bashobora kuba bashaka kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, kandi ni ibintu biri kugaragarira amaso y'abahari ndetse n'ibiri kuvugana benshi cyane muri aka kanya. Yes, ni mu nkunde rero muze kuri page y'urupapuro rw'amakuru rukomeye ndetse update kuri iki gicamunsi, aho uba ari ku isaha y'isasta, aho mboneye kubifuriza isasta nziza. Abatabashije kubibona tubifuriza kwihangana, Imana niyo nkuru. Rero mbere yuko dukomeza amakuru yacu, reka mbanze ngushimire wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere, urebe munsi ya video ukore kuri subscribe, ukore ku nzogera, bityo ntagire ikiganiro na kimwe cyo kigucika. Kandi nyamuna nimwibagirwe gukora like ni ingenzi. Wowe mushya nk'ibisanzwe mba ngomba kukwibwira, nje ndi mwumva ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone tuba turi kumwe n'umunyamakuru wacu uherereye mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Bizima, aho atuha ido n'ido nuko ku murongo w'imbere y'urugamba biba byifashe. Ni mu nkunde rero turebera uko situation ihagaze, turebe uko byifashe. Ni kuri na sata zo ku munsi wo ku cyumweru, ndetse akaba ari n'itariki ya mbere, akaba ari ukwezi kwa gatatu, aho dutangiye ukwezi kwa gatatu 2026, aho ibintu bikomeje gukara mu gihe tuba twiteze ko nyamara intambara yabe igiye gusa nkaho ihosha, ariko magingaya intambara yahinduye isura. abona ko urugamba rwakomeye mu gihe hagabwe ibitero karundura ku minsi ya Gahenge, kabikagusha abasirikare bakomeye cyane, aho ihuriro rya AFC ryahungabanye ku rwego rwo hejuru, aho bapfushije umuvugizi. Ibyo ni ibintu mwumvishe ku itariki 24, akajyana n'uwari umurinzi wa General Sultan Makenga aho bita Kazungu, mu gihe hagiye abo mu rwego rw'ubutasi wungirije Nzenze, bamwita ubwo ni Pascal, ndetse n'uwo bita Colonel Safari nawe yakoraga mu biro by'uru rwego rw'ubutasi. Urumva rero kuva ibyo byaba hahise haba ikibazo, ndetse bivuga ko na Sultan ushaka kuba yarakomerekeyemo. Ntibya byatangazwa n'ihuriro rya AFC, ariko ihuriro rya AFC ryamaze kutubwira ko Sultan arwaye kandi atameze neza. Abavuga ibihuha ngo ashobora kuba arwaye cyane, hari n'abatangiye kuvuga ko yapfuye, ndetse hari n'abavuga ko arwariye mu gihugu cy'Ubugande. Ariko icyo nakubwira nawe ko nzajya mbaha amakuru yizewe kandi atarimo amakabyo nkuru, nuko Sultan Makenga arwaye. Ayo ni amakuru nabahaye, ndumva narayabahaye. Ibindi muri bwumve
n'ubundi nababwiye ko nzajya mbaha amakuru acukumbuye kandi yizewe. Rero tutabatindiye reka twumve ko ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe muri Sud Kivu cyangwa no muri Nord Kivu. Bwana Bizima, tubwira uko situwasiyo ihagaze magingo aya. Imirwano uko yifashe muri iki gice cya Gatoyi, ni imirwano yari isa naho habaye isibaniro kwinjira muri uyu mujyi, byari bigoranye cyane, ariko kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya mbere, babashije kwigarurira uyu mujyi wa Gatoyi, ndetse ku mbaraga nyinshi n'ubwenge byakoreshejwe, ndetse ubona ko feri zabo nta ziriho rwose. Bakomeje bakimara gufata uyu mujyi, bakomeje badivasinga, ubona ko hari icyerekezo bafite n'ubundi, kandi ko bari mu bitugu by'umwanzi ku buryo bukomeye. Ubona ko uyu Colonel Gakufe ahangaha rwose yariye karungu. Oda zihari ni uko yababwiye ko adashaka matekwa cyangwa akajoreti, mbese operation ye, ikiruhuko cye ni ukugira ngo abashe kwigarurira uduce tw'ingenzi uvuye muri uyu mujyi wa Gatoyi cyane, kandi ubona ko twari tumaze gukorerwamo ubutasi bwinshi cyane mu buryo bwo gusenya ibi birindiro biri muri aka gace, ko harimo ingabo z'uruhurirane kuri coalition ya FARDC. ubona ko zari zimaze gusa naho zishaka kuhubaka ibirindiro ku buryo gusa naho babatsimbura byari kuzagorana bitewe n'imbunda ziremereye zari ziri kuhubaka, kandi ubona ko ari imbunda zikunda gukorerwa covering n'indege ndetse na drone mu buryo bwo kubasha kuhabatsimbura bakimara kuzihubaka byari kuzaba bigoranye cyane. Rero niyo mpamvu nta gahenge, bitewe n'umuvuduko bafite w'iyo ntego bihaye yo kuba bashaka kwigarura uduce turi imbere uvuye muri uyu mujyi wa Gatoyi. Rero urabona ko muri kano gace operasiyo n'imirwano irakomeje cyane, aha za Bukumbiriri, uvuga ko nta gutuza kuri muri Nord Kivu cyane cyane. ubona ko hari ibitero bya FARDC na FDLR bari kujya bagenda bagaba hirya no hino mu buryo bwo gutesha umutwe M23 kugira ngo ise naho yikanga. Ariho mwagiye mwumva ibitero byagiye biza muri iki gice cya Sake, kandi ubona ko ari igice kiri mu gace kagenzurwa na M23, ndetse rumwe rwagati ubona ko ari ahantu hasatira umujyi wa Goma. Ubu ni ibitero bimwe bidahama, bidashobora no kumara n'iminota 30, ahubwo by'uburyo bwo gutesha umutwe abari kuri front line bafite icyerekezo nk'abo bari muri izi nce za Gatoyi. ubona ko bahanganye na coalition nini, kandi ubona ko basa naho coalition yananiwe kubasha kubakumira, ari bwo buryo ubona ibyo bitero biza ari nk'ibibakoma mu nkokora kugira ngo babashe gusa n'abaharangarira. Reka twerekeze muri Sud Kivu hejuru, hafi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, mu duce twa Sange, Bwegera, Kabunambo, Butarure na Remera. Aha hari operasiyo ziri gukorwa, ubona ko ari deployment zidasanzwe ku ruhande rwa M23, ndetse hari ababibonye batanga amakuru bibeshye ko utu duce twabaye nk'aho ingabo za M23 zituvuyemo, bayobewe uburyo byakozwe, ahubwo ni ingabo zabuzagamo zongererwaga kuzihari. ubona ko hari gahunda bafite cyane. Uhageze kubashije kuhagera akarebesha amaso ye, ni urujya n'uruza rw'ingabo zidasanzwe zambaye impuzankano n'ingofero z'amakasike, ku buryo ubona ko standby iri hano ari class 1, nta buryo bwo kuvuga ngo urakuramo urukweto. ubona ko hari ikintu kiri bube, ndetse byabaye nk'ibitera ikikango FARDC muri uyu mujyi wa Uvira. ubona ko badatekanye, ndetse na opposition ziri hose za FARDC. urabona ko nta muntu n'umwe ufite umutima uri mu nda, kubera iki kintu cyabayeho kandi kimaze iminsi hafi igera muri 2 gikorwa buhoro buhoro muri izi nce za Plaine de Rusizi, ndetse hakaba hiyongereho utu duce mvuze. urabona ko hari ikiri gutegurwa cyane, kandi imvugo yari ihari no ku bantu babasha gukoresha ingendo z'amaguru, bivugiraga ngo izasarambwe ziramanutse mu Minembwe hejuru, ngo n'imbunda ziremereye. urumva ko deployment ziri henshi cyane, zisa naho ziri gutegura ko byanze bikunze uyu mujyi wa Uvira ushobora kwigarurwa amasaha ari bube ataha rwose. turi bushobore kumva inkuru nshyashya bitewe n'ikintu kiri gutegurirwa hano, kandi ubona ko ari icyangombwa cy'ingenzi. Rero muri iyi misozi ya Minembwe haravugwa ko hamaze kubakwa intwaro. n'amakuru nawe n'umuntu uhari kandi uhagendera cyane bitewe n'ibyo hakorera,
yuko hubatswe intwaro z'ubwirinzi bukomeye ku buryo kugira ngo hagire indege cyangwa se ikindi gikoresho cyose cyagera movement gikora cyerekeza muri iki gice cya Minembwe cyangwa Uvira Baraka giturutse mu gihugu cy'u Burundi gishobora kuzahura n'ikibazo gikomeye cyane by'uko yaba ari imbunda yubatseyo, yaba ari drone cyangwa indege iturutseyo ishobora kwangizwa itaragera no mu kirere kigenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Rero urumva ko hari imyiteguro cyane iri aha ngaha isa n'ifite icyerekezo cy'ibyo bagiye gukora, ariyo mpamvu ubona ko M23 yahinduye ingamba kandi yafashe umwanzuro ubona udasanzwe wo kwigarurira uduce twinshi kandi ikagera ku ntsinzi. Yes, ngaho reka tugushimira, ariko mbere y'uko tugushimira abana bizima nawe umva ibiri kuba cyane, aho nakuvuga ko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai na hoteli izwi cyane ifite ishusho y'ubwato yitwa Burj Al Arab byangijwe n'igitero cyo kwihorera cyagabwe na Irani mu ijoro ryakeye, ubwo ni mu gitondo cya kare cy'uyu munsi, aho n'ubundi mu gitondo cyo kuwa 28 Gashyantare 2026 Irani yagabweho igitero gitunguranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwihorera nayo yagabye ibitero byakwirakwiye hirya no hino mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birenga n'ahari ibirindiro by'igisirikare cya Amerika. Reuters yatangaje ko abantu 4 bakomerekeye ku kibuga cy'indege cya Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu biturutse ku gitero cya Irani cyahagabwe. Intambara zikomeje kuba mbi cyane ndetse bivuga yuko bikomeje gukara, n'impamvu ikomeye ubona yuko imirwano yubuye ku rwego rwo hejuru ari ikibazo cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashaka ko umutekano ugaruka muri ibi bihugu. Rero bwana bizima, nkundira tukwifurize kugira isasa nziza, ndetse tunakubwira yuko mu kanya ushaka kutwapudetinga kuko ibintu biba bihinduka. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubifurize kugubwa neza. Ababonye ibyo kurya tubifuriza isasa nziza, abatabonye tubifuriza kwihangana, abari muri zone y'intambara tubifuriza kubyihanganira. Imana niyo nkuru, ndetse bikomeye cyane twifuriza kurwara ubukira abarwayi. Imana ikomeze ibane namwe.